Dama, a ban sympathy, a mamun sem, dear Cassia, but ye hintanyina, a honey a poundama, DLFM 106.9, Cassia Bononi, a honey in IET. DL News. Yamamo akwaba efe to American share yen ewo Facebook and efinsi YouTube na yemfa kasebo no echiri mankasa ensomom ye sha kasebo na se e de free o my Ghana ye mahye bedwafie na meka say mesebedwafo akwa asetena ne de yi akwaji legal education bill 2025 e de atum echiri ma e bababo apa ma o my Ghana ye homasua sisiru efa ye mra ehohomasua no ye ma konkan e de ama omen na sa bera mpenifo agyatu mu kyerɛ mi sɛ ɛyɛ council for legal education and office training eba behwe atumi aboa pama nhyehyɛ ahodo bi ɛbɛfa ɔman Ghana yehumasua titiriw ɛfa mranim humasua mu no bibia atumi akɔnkan na aboa ma yɛ nhyehyɛ pade aboa ɔman ya ɛfa yɛ disuafo ahoto ɔmpɛso mo ɔmɔden agyenteteye ɛfa emra kwaso no wɔn betimi agyenteteye ɛde afa emranim ɛhom na ɔde mu kyerɛ mi sɛ yɛ kɛsɛ no ɔman Ghana schools ahodo bebre na yesuapɔn a wonom echre mra nanso wie mra school ni pe agye se du ba bia wokɔ eyi Ghana School of Law na ade na gye school na wokɔ enfa so bi amaso wode mu kyerɛ mi sɛ hyehyɛ pa omde abe no wo hwɛ framework na wo bibia da wokɔ school ɛwɔ man Ghana suapɔn bia mu no ɛyɛ University of Education wi ni ba ɛna wokɔ a UCC Cape Coast ɛna wokɔ ɛna afin so ɛyɛ ɔman Ghana yesuapɔn kɛse ba kɔnkra premantemu University of Ghana mpo na abewi a wokɔ pɛ na wokɔ akosua mra anase law na uwia eye national bar examination no ba koye bi bokwa koye bi na wie pe wa qualify ene Ghana Bar Association lawyer for no bo modern aye won so hwe na utwa pe osime waya mahye bedwani preko pe eno no wonko mahye bedwafe nanso mra na kita won nsem entubetumi abaye mranim ni momen wa boa me yakoyanim na mra moje mande tu mu no ena first deputy speaker of parliament oniminyamfo Bernard ahiafo ena so se be no empenifo age ede atumu. An act to establish the Council for Legal Education and Training to regulate legal education in the country, provide the curriculum and standards for legal education, and provide for related matters. I remember that the Legal Education Bill 2026 is duly read for the third time and accordingly passed. Chasani na chire din emra no omawuri di ne prince so omudu ombo madi akenkan wie ye no bibia to din dom kasi agyatum dom kumanso agyatum dia ene na esemra no ese eye dwuma na no wachi ana dom kasi ma se betwam wono mpa no din mekire majority leader eyo no minyamfo mahama yalega esoro gina ne naso wo ma se betwam o kire ma eye sa legal education pay na omo ade atomu no eyade a National Democratic Congress NDC amanyokwe ehye hopo ewo mra wonom ebontoa apre oman Ghana kwamwa kese no ni sente ne wonom de ose de ayode a wom de Ghana fo nyina ase wom bekwaso abadwumaden asomoman sompa wom kirem a we yomde abai enya hwehwe ne munyiyi mu bia ebeye dwuma pepepe na oman Ghana suapon ahodo nyina wo ye de sua ne ba kosua eyemre nim homa no wo wie pe ekire din wonso okotwere nso hwewie na wutwa Ghana Bar Association no wo chefa wo. Let me thank colleagues for their industry and the work, the diligent work that they have done to ensure the enactment of this bill. Mr. Speaker, let me also congratulate the Attorney General and Minister for Justice for bringing the bill and successfully shepherding the bill through to the point of enactment. Mr. Speaker, this was a major campaign promise of the National Democratic Congress. And as has been typical of the National Democratic Congress, promises made are delivered. We've made promises and we are delivering on those promises. We promise law students that if they voted for us, we will carry out reforms that will ensure equity, fairness, and access to legal education.
We have today successfully passed the bill. We believe that this is the dawn of a new era where all students will be fairly treated. Any outie or no near Dom Cassia, a woman should be one panu dini, the day the only for Mahama Ayaruka. Now, and what she and a massive journey at demand this year. One away for two, on the crayon so, and away Dom Comashibajum, one panu dini. Only me for Alexander, a fenyo marking, as original Mashibajum, H. And this man you call my dear passer, Washa Mushe, one etimi ediso. Na so chire me say enya no kwa na aka Mosha Ghana ma adwadifo bosse mobopɛ mudi Women's Bank beba na ma adwadifo enya busin mu ofo atumi de adigwa ɛho nsensem no ekosi sen ɛno achi nso omoka kire o ma Ghana de hye sen kopɔ ya atom na modi abanwa kesie yi ɛhye NDC chinyama nyuko ni nsa mobopɛ omem be de sa tadwe free sen wɔn de dwumadi be ye fa ne say 24-hour economy eteba Ghana ha obɛya adwuma nopa Ewiane anadwo a wada nyina bakwa koyi adwuma sika benyane sika kuma okiremu a ekuyafo mpo mohwe mo bose edu anadwuma mode ya mo torch light ade akunu mu akodo saa 24-hour economy no ho sensem no ene bosha hodo na aka no ekosi sen. Mr. Speaker, indeed the bill was introduced by the learned Attorney General and the chair of the committee together with his ranking and members of the committee through the industry shepherded the bill and brought him to the House floor. After the referral was made to them, all of us have participated. This is not a bill that identified with a particular party. I concede, indeed, that they made it a campaign promise. I concede. And I'm happy that as leader of the House, he is sharing the success story of his government. What else can a leader say when he has succeeded in making sure a thing like this has happened? Mr. Speaker, however, they equally promised that there will be women banking. Mr. Speaker, that they were going to set up a bank for women. Mr. Speaker, we've done with year 1. Year 2, we have not seen the women bank. 2, Mr. Speaker, they said that when they come into office, they would introduce 24-hour economy, 1 job, 3 shifts. Mr. Speaker, they said that even if you are weeding at night, they will give you torchlight to weed. Mr. Speaker, again, they said that as for source sourcing, they will never do source sourcing. Any a wuti ono ana ya mashibe dwane edema de hia wonom ewe futu ewe finfi mantemu ono kura ya nso na edom kwa mashibe dwam wonom panu de ni den de oni nyamfo Alexander afenyo marking yentoa kase bone so no omo kebie wom Emma ewo Ghana water production sector ni mu edensema betuja echemu se sachet water no dodo na afa ne se pure water no ntimu no mu timu se ne beya ebetimi anom na yade a minerals ahodo anaka wosi etimi nya se ne beya beboa ma yapomudi etimi akoso no omatima masese minerals no enimu bio no mo kasa ewo dwumadi omudi ye forward water den no koso tamale Water Research Institute for an organization and omode nsem edit to regulators no Food and Drugs Authority for account no mu chemu say omofa standard bi ento ho no wo kwan omofa so omuti nsuo mu nsa na be ye beboa na minerals ahodo ne so so ye hia ewo nsuo mu no ye betimi enya bi na Madam Zita Abontori ono research scientist ono Council of Scientific and Industrial Research Water Research Institute edituja HM say test ahodo ma ye fiti mfimpimienu eni dun yenum ni na ne kire said sachet water no anya ade minerals ahodo hia no ebi ewo mu ano ha dwinye papa pint regulators no emomode ase omode hye pabegu akwam sane ebe ye omo nso omonom sachet water no omo nso na mapomode nsem ebetimi akosoye esan se minerals anke betimi aboa na nipadua na abo adwuma ye enimu a ha dwen yapomode nsem so no entimi nkosoye
nipa bebre na pure water na chese omonom and the so beto bottle water de onum wi anko beto pure tesi nche no wi awate e de agu bottle water nim e dey wa anom sachet water kra wontimi entna se no so na ha adwen into say ye food and drugs authority for nso betimi aboa na standard no o matimi ate kwan o mofa so o muti nsuo nim na aboa na menu asahodo ye hia ne so no yensa etimi akebi. From our research in terms of what we have received over the past years, let me say since 2015 as our record goes back from sachet water regularization or patronage in the city or in the region here in Tamale, northern region, we have noticed increase in sachet water producers and more and more people are registering into the business. And we also see the effort of the FDA working with us, and we are the testing laboratory here in northern region and even covering that of Savannah and Upper East that test the water for them to do their certification. So from what we have seen over the past years is that chemically the water has been treated well in terms of removal of contaminants due to the use of the reverse osmosis, which many of the sachet water producers are using. So this technology is able to remove a lot up to the standards of required mineral content. But what we also realize is in some cases the extreme removal of the minerals. So we see more like a demineralized water where the water TDS is as low as 2 in certain cases. So we drew their attention to that. In terms of the chemical, physicochemical quality of the water, we have realized that the technology they are using, which is a reverse osmosis technology, is able to remove the contaminants. But we also realize in the negative sense, the over removal of certain minerals to the extent of giving very low TDS values as low as 2. In some cases, the worst case of 1, which Eni ya uti ye Madam Zita Abontorio no and a research scientist ewo Council for Scientific and Industrial Research Water Research Institute. Yan to akase ebo no so na yan san fa ya ni fankyire mu ewo my Ghana ya mase bedwafie na meka sei domkuma mase bedwoma na due ya da wonom efren sentwerefo nhye mu ekire mu sei Omo the petition 10 krata ekwa kwadan Commission on Human Rights and Administrative Justice. Etwenity aka ne se hraje mpanifo so omonye na wonom enhwehwe dwadini bema mapoa sikawa na ta so pa businessman Ibrahim Mahama ene ne company Engineers and Planners. Say no enyasem kumo daman eye bia yahodo mutufu magudi apapai Ghana mampani berema obo adam oman di ahya nensa na afi nso ne wie mu hyen ne private jet ene berema oboada oniminyamfo John Dramani Mahama otukwe ne watim no bonframapa bone motum da senfa na mframa na mu se fa sam na nsentwerefo nhye mu de ene demkuman efre ye o mahye bedwam wonne openem bosma yetoso aduonu ensia wo fempem yenu ne aduonu nsia mu ene oniminyamfo kwaku apretwum sapon ono a member edema Lands Committee ewo mehebedwam ekirimu a ye no ne se namben cheso hwe kwan hodo a oman Ghana mrada ho pefe na omampeni ene NC aben etimide mana to baabi na de oman kasa pe na omoye wo mai mu no atete we kwasi boni beka ne se conflict of interest na je se oman kasa no ade bia omoye bia no omoya ma oman kasa ho na monwene Ghana dache e ba ne se ne daman be mutufu magudie daman mani modiama Ibrahim Mahama na nkuntebo bia ma na obia nso antumi amma kyese ade ne kuntuna asepe ne maye ne koda kyire din eno wachi nso mu kyire mi sei sa na mutuo ni nyina no emara pe ene betimi abo nti omode nkrata kwa akodan hwaje mpeni fo so mu hwehwem na mutuo a Ghana mampeni tuo no ene o man Ghana mra no ebo ebra. The minority is formally considering a joint petition with civil society organizations, professional bodies and concerned citizens on both the private jet arrangements and the Damai mine process as two manifestations of the same constitutional breach. The NPP, when it forms the next government in 2029, 7th January, will conduct a full forensic review of every aspect of this transaction. The probate conduct, commission's internal communications, the tender committee deliberations, the financing arrangements, the mobilization timeline, and every contract and letter exchanged. Those who manipulated this process will be identified. Those who benefited illegitimately will be held to account.
Ene obia ka prempo afa ne nsanse wo kontraja hodo aben ene yem papa Ibrahim Hama akọ e wo mara nkuntabu anya nwuma ne mu ana ho fan ene musumasi dwante no enipa no abanse sape na so be ye hyepa wo manyim na eno achi no nimnyamfo kwaku apratwim sapon san echiremu a obesere Ghana mampani edam kuma ne nyina ne Ghana de hye echiremu a ewie muhyanya eye yem papa Ibrahim Hama de a eye private jet Ghana mampani etu kwan ko baabi a na obom frama na mu didi dwuma wo man yidi mu okiremu aden enti Ghana yenya sika ema mampeni entumi mfa nto wie muhyen na ye ne bimpo a ene afa oman sika na fafa wie muhyen kɔ na gyan sɛ wankasa onu ade na ade kɔ ɔne mu kiremu mani kiremu sɛ ne nu ade ante we fa ne kwa oman ne mmɔ ho ka bia pɛ sɛ ɔboa na Ghana ye kom hare ye nanso mu kiremu sɛ debe nya ne saa fu adodo a motode agumu no mmebu nkunta kyerɛ Ghana fo hyehyɛ bɛ ne makɔ Ghana fo nim eye opaque contract eba ne saa nso na ɔman Ghana we conflict of interest necessary a charge penny for him if he said you're buying ye. On the private jet, the president must immediately cease using his brother's aircraft for official travel for as long as Ibrahim Mahama companies hold, seek, or are in negotiation for any state contract, concession, or mineral rights. The presidency must publish a full accounting of all travel on Ibrahim Mahama's aircraft since January 2025, including dates, destinations, total cost borne by the state, and the estimated market value of services provided without charge. 3. The minority gives formal notice of its intention to refer the matter to the Commission for Human Rights and Administrative Justice. Ani a woti yobogura mesebadwa fia. Eya bedwokwa omate ehwe oman Ghana. Yensase eho ensem so. Oka ho pa. Ne dindo ni mnyamfo kwaku apratwim sapon. Ena wote nini. Yentoa kasia bone so no hene ene oba hema ade manua so aka bomu ade anim ade appeal ade akoma aban san so na development partners ene omo betimi abo ani na so omo meboa wom na project ahodo ene wo mo potem mo ntimi ensinwie ye no betimi asia wie ni titiriu ene ye junior high school blog omo si anya ade mpo matimi aboso san so na ultra modern toilet facilities so omo si e wo potem honom ene community center mo person mo ye enso e wo honum ni na ban embeboa wom se na ebe yo betimi ayesa project ni na e wo ho na mo ne nsemchofo atwetwe nkomo efa ye homecoming event a encha mo be ye e wo potem honum anana na obri ye bo a onno ye ohene e de manua so sanso ana oba ahema oba pani eye oyoku fosu anyameche ede adesre ede to manim se omombebo modian besi eye JHS blog na fema wo mesan se so mutimi esi wie honom na mofra no so ba kotwe bi si nso he no na wo kirema hwese ne dan no esi honom a yembo so yentimi fanya hwe na ha adwen yesa na chesa desua ne ade kire hu sementimi nkoso ye e wo so mutimi si wie se ne be ye be kenyan achechefo ne schoolfo no na omokọ no mokosua de omatimi abom homodin ye sanso ana ya ultra modern toilet facility ne so so omusi no matimi awie 70% aka 30% when na cheso matimi SBB awie nti aban emboa wom se ne be ye toilet facility ne so so no matimi asi no musi wie a ebe boa mahunide hu sem so so no atimi akoso ye e won potem honom na ayade kroma yo mawi so mbesi community center sane eba ya koba ye ayifro bi kra no mo ye nhyemude bi ombe ye bia na ke ho ana mo be ye nti aban emboa wom sane eba ye omo soso no ebetimi anya community center eba nhyemude ombetimi ahyiemu wo honom na mpuntujuma etimi akoso ewo ye nua so na ya nana obri ye bo a ene oba pani oyukufosu anyameche esan so ekasa ye echemu so mo kwan enya krakra hwe kwan a eno efa Abidjan enkwanta ediko ye nua so ani nina enye nti aban embe ye hu bibi emfa emawom ano ewo ho no ya tetewo na ya sa serve no fomfo na ewie no ya paso boso awie akamu adwuma ese ye mu adwuma na nema ba ko mi wie de kan because empanimfo amiate se wo mo pese kwala no ba mo de ha ye santa na wo mo betwuru bi wo ha enta edo na abaso ba bia na yenso yaboabo ye ho kakra na yame ye ho fie kakra yenso ye dia ye community center se de be ya akuri be fa no tumapa aide afira akonanim biguso amene mempanimfo ya ye bi biguso anso aye ye amanfo
bɛboa yɛn saa kwasi ada no de ya fif no mesrɛ enkosomai afa yesra bai se yesra no yakwan na nyekura free Abidjan kwanta ebesi nua so kwasi kokofu no de nyekura srɛ no so kaya fofora yenso onka ye bi na ye di ho yaw pa akyɛ da bia yeka enso ma meye maya Eni ya uti ye eye nana obri ye bo no ye ohene e de manua so sanso anoba ahema eye oba pani oyuku fosua nyameche ono ana ye oba ahema e de ma eye nnua so nanu achi ana organizers e de ma eye homecoming event omoba be ye e wo nnua so no e kasa ye echiremu se eye ade omo from a ebi e wo omo nsem omo amanone omo sanso e wo man yimu nyina se omo meboa wom sane e be ya san hihye ye omo hye na bibia betimi akoso ye na eye homecoming event yo mo baba enya se mo baba ka bomu keke didi anom na emom o metoto omo nsase kakra na chese o matimi abu ama project ahodo omo nsinwie ye no o matimi asiewie o to aitwa edema obibiara ye nuaso ni ba na otikrumu ha na ye bema utwia 50 cedis o yo ba nso a utwia 30 cedis se wo ye nuaso ni ba na se ufia na se onti ha utwia 106.9 community center na ye sie ni so kese pa ya fi pese de so bofom na ye community center no free say community center wo kromu a eboa kro no e ma kro no tumpon ye di kan say ye eye wabontena ezio mu na ya na ye no na atu aban emesu yemu ye hwe nyina ya ade a ebeboa kro no ne oman ni nyina we ye ka kwa ya mampanin krofo penso na obeye bibia akuta kopum sabri esra bai so mpeda na oman esa party asam ne ye ka obai bi obetena so bia ye papa na no enam so no obedi akonyan so ye dofo so meye moa omomo chiri ne benche enua so wo Abidjan kwanta ben Abidjan kwanta eni judge nti ebesa dofo se duro a February 2026 ene D-Day a ebeye meeting ankasa nti enua so fo mo abrochiri omomo nkran omomo bebia wiase bebia yesre omara omomo abeboa empanyfo ne kwala nyina omumra wo wantimi ama paunto boabra se DLFM 106.9 Eni ya uti ye organizers edema homecoming event no ebekoso ewo nnua so na manibo yen semtro ni Samuel for Ibuaten ana de besomye yanto akase bono so ne yemfe ne venture mo my Ghana ye ma se bedwa fie na dwadifo a wonom sikasem egofom ene ebeka ne se petty traders omo wakasoa na musika na ya mudidi dwa no eye fia sa wofa mesingret ehyemin asa openum sikane yanketenketente agya bogya sa no manya kakra apodwa o ma no manya bisu dia hwefie anya bi edomoma e dia ko school na na dwadifo yi ayo ye kire e dia tia awutu senya east mense no e kire mu se e dia na ekoso o manyi muin ye no ne se na mense ne awutu senya east municipal assembly wonu ma timi atena se abo no ho pose bia ya kakra nam so ma nsa ko ma no a egya o manya kakra nkra die no wombe se ho nyina bubu ho no nyina to agu ede adea adwadifo yi ede adesra de ato Ghana mampani beremo boata John Dramani Mahama ana afin so osoafo no no hwe man Ghana enfiridwuma so oniminyamfo ofosu Elizabeth ajare so mosra wada dead radio enkonta na ato bentumin sa wansode a wono maso be hye pam na mra adwadifo gemre na mo ne de ensantwerefo twetwe nkona mo kiremu sei wo mo nim de enti enne eye awutu senya east mense no abo mo ho pose be ye kakra bi nam so mo nsa ko mo no mpese o mbedwiri hotugo na wono mede ma ankrankure bi na wode ho be ne dwuma na nipa kro bedwiri sika gudu botom na adwadifo no kwatena fie no mkosu na mo do o ma no kwatwere ban na ekom eku wonom ene wo moma adwadifo yitirem se emu aya efiri se eye wo moma hye betwani oniminyamfo eye Felix na koyo okuno ena afenso eye municipal chief executive senior man said eye banini embo made aka kira o say emfimpimi na donu enan abato mu no omo ba pe eho mo betuma didwa ho nyina kama obi amfane se nkamo muni hawo ba akokora enti akire din na mo kire ma nansen de ne yehuni na munya atumi enti se na atumi te chese bosha mo hye ye nyina na munya atumi pe mo abo yemfita duku atwe mani ana mpese mutu wonom adwadifo akire ma wonom akwaje bosia na mo de ye adwuma tisene mutu omukofi a ebinim ya kunafo ene nyanka ede na ombedie womom de omoka no so mbeze no matua ka no nto omsra ban ebe ya sa eviction no wonyai ente sa pa de omaso be hye pam adwadifo akirem a de adrei omoka na mpanimfo ante ase a wombe ye kire efiri se
anya hwimpo emfinhia pode be ya duasa 30 years no matena honom eye adwuma saa anya kakra nkra de ahwefie se ne mo betu onom de akọ ba bi fia saa mo ka se omo nkọ na emmoa fi se hwantumi mfa ni papa boro be ye 100 mpo nti saa na muntu a mensin pese omutuo no mpanifo mo no mo nya adwen wo mo nya yente saa wọ́n bẹ tọ́ mu kankan ẹ̀wọ̀ mẹ́yìn. Ghana na ọmọ mẹ́ṣẹ́ bẹ̀ẹ̀bi pẹ́kun náà wọ́n mú sí àpẹ̀tẹ̀nsẹ̀ bẹ́ẹ̀ yìí àná Ghana Highways Authority wọ́n mú yẹ kyerẹ́ wọn mu yẹ di kò tẹ́ 30 years àmàmúgbò báyẹn yẹ ní ìjà yẹ ọba ọ̀tọ̀ bẹ̀bú bẹ̀wù wọ́n mìíràn ọmọ àmà àti àtẹ̀sẹ̀ ànsẹ̀nà bàtẹ́ bẹ̀ bí yàrá kẹsẹ̀ ẹ̀bẹ̀ yẹ bẹ̀bà yẹ kwan mu ansa náà sẹ̀ bẹ̀bà kwan mu ansa sọ̀nà bàtẹ́ bẹ̀ bàtẹ́ yẹ bọ̀ bẹ̀ 5 years ni ẹnu bẹ̀bí a ọba bàṣẹ ọ̀n bẹ̀bù wọ́n mìíràn ẹ̀ṣiṣẹ́ bí àmbà sá. Wọ́n ti yàn ká kasuwa ma yɛ niabre ɛdeɛ na yɛ ma no mo mmerewa ɛne mmerewa ɛwɔ mu ate no mutu di aposifoɔ ne atɔgyafoɔ ɛbɛtu yɛn edima mo nkyɛn ɛma obi na nipa na gyina ɔto aba ɛde ma mo baayɛ aba no nipa na to ma mo ɛde si ɔto aba no ma mo wie na da bia didi no ko bɛ kyerɛ nyansa bia ɛne wɔkyerɛ bɛtena ha awɔ ma bɛku yɛn because ekurafoɔ wɔm single parents amerewafoɔ wɔm yɛn ni yɛ kura adwuma mo sɛn yɛn kɔ na ɔnum agugu yɛ so wɔ ha yɛsi yɛ lɔɔre yɛ gyegye yɛ de yɛ adwuma yɛsi yɛ bɛ tɔn yɛ bɛ bu abɛbɛ yɛ gu ɛna sisan na wɔtwe bi amina mi yɛ bi kyɛ 5 million ɛyɛ bɛta ase yɛsi ma yɛ wura jɔ ma mɛ yɛ wura si edu kɛkyia ɔbɔ bɔlɔ dina o ka sɛ kyerɛ wukura wutia wata wuli ma ma ha ɔkɔmɔ ya. yɛma mpani dɔ ma ama wodiɛ na yɛbɔ yɛna yɛte ka so akwa no ho no a baabi a woyɛ akwa ne wote to wɔ sɛ daate bia wobie kwa no mu ade aka ho ɛyɛ fia bi ɛne pavement no ne station no ɛkwa fia bi na da hɔ wobɛtwa mu a ne yɛpɛgya yɛ nsa ne yɛbɔ agye wo so saa dabra fia wei wɔm sɛ mode bɛsi stores ɛyɛ contract no wode ama obi ne mfa soɔ nti ɛba saa nyanka ne akurafoɔ ne awisi ɔma ɛdɛ ni ɛne twa ma mpani wo na ahyɛ yɛbɔ na yɛka ne yɛkama the whole Ghana sɛ obi ɔka bia yɛ yie bia mfa na no nta ɛne nti yɛhwɛ w'anim sɛ fi na akorɔ yɛhia wankasa sika what ye any a would tear your major before one di dwan kuma mu o musika sem wo form ti ye beka na bodwa di for no mu kire mi sa na mompa e wutu sanya east men se ne de o mo fa so yankopɔ anim ni ebonse metiko e che se emfa kwan mu kura ana mo te se o mo se o mu nya Ghana mampani yankasa sika what ye pa o mo se o mampani yankasa mna mekyerɛkyerɛ mu de kudie ntira o mo hye bo na mo ba ye no mo ka se mo bo betumi atena ho na mo ba ye kyerɛ din bo hye na sesa enti o mampani amade a se mo mpini o Debbie o madwa iso mani asema ebesi ho no nya bi ni emodin o Ghana sika yankwa ya ni anto akase bo no so Yantu akase bo ne so naga traditional council for eden sama betudwa echemu se esai homo hafa sha enche omubedi ni ntunoma ba ne eye noise making ewo gas state no no be sha asia eye Adjoa Kotonima bosom ne de toso 9 ekosi ya wada ye homo bosom ne de toso 9 won fimpimienu ene aduonu ensia yimu ne san hyehyeye eyade ani ayikoi otu ono ana ye president ede magadan me eye council no enkane no na eye attorney general ana de nsem edi tudwa ewa bra mo ne nsem twofo twetwe nkomo ewo council officer eno ewo nkran ni mantem hanom ene ya wo benembo somen ne da etoso aduonu ensia ana ochie mu se ya de asa ba no modi to noise making so ebebo amasumdue sanso na huhumu nsensem ni natimi akoso ye intino bibi biara wo ye didede ye ebeba te say ye microphone so obebo wonsem so obebo akasa ye bibi bia bluetooth speaker set TV kra na abeso na ebe ye dede so obeye osom na chese kasa bebre na wo ye dede nini na wosem timi hu se omatimi abane noise making na enkoye dede emom ntimi enkochew na sa adwuma de we ya omudi nina no mu chire ma nsowe eba eye Christopher ye Muslimi for mo mosques ni adi nina omo soso a omoka eye nsempa no wokwan when de okọ market na cheso mu use megaphones ni ade no nina no mo de ban e de atoso ntino mo obia enkoye dede na mu chire ma ye gas state bi te say eye osu la
teshi nungwa tema pram eni kpon ni nyina no mo akasa no e de omu data mo de ban ebe to ye dede yeso no ebe ban no ebe sha se ye Adjoa da kotoni ma bosom ne de to so na 150 ni aduonu nsia yi mu nti obi biara enhye ne so esan se omone regional security council eni Ghana police service for na be ye adwuma wa wunnim na bebu emra ne so na ya de omdo be kwasem di bia ma emra no etimi atwewa so esan se ne omu ye nyina no efa Ghana amra ne ho a bibia e wo 1992 constitution nim nti se wo ye ho afa no bank na mu ha anampo se wutimu dada hyene so se edu emre se ya enkoye dede amemra no ene wundi it is a say no mete wasie ya na je say enyakopo ya adoma kotoni ma bosome no se de afibia mo ye no na ma trenkonwa bedi homo ho enti dede ye ne besizi sofo bia nkokwa nko preach aso da musumu bie microphone na mumie ne kakra bi na ngofa asefo na nanom atrenkonwa enfile mfam yempe dede bia na we pray we move bia mbe ye dede bebre embe say empire bone de omo say muntumi nko bompa ye gidigidi mo be bompa ye ketewese enya toto wuri wura akire din si wate ase aha nti ne ho asamanyen sika yanto akase bono so ene yemfa ye ne mfa nkire wo my Ghana ya sante mantemu ehwo nso nsem no ebi firi ho ba ye papa na ye de ani kire mu egwom ya maame ono ene ye abanam sini de ma de hye mo atwema kwa woma oniminyamfo Grace Agyemai asamoa edensem atodwa ekire mi sei aban betuma ya adwuma penifo buba bi sei ba kofo nsa entumi nkata twede amponyankopon ni ne santi obehia nkurankura nwuma kronya so mbeta abrachi aboa na mpotudwuma etimi akoso wo maiga na mu nyina na mpotudwuma hodo aye pese kwamea impotem ahodo mansini eni nkronketwa na dentemu mu no obia nsa betimi akande na nipa nso atetenem etimi akonkanen odensande tudwa ewo mra na wonom commission eye apaso community market ede ama de hwamo atwema kwa homa mansinim ewa santemantemu ene ya maame ekire mi sei sa edwa wo masi ye betumi aboa pa madwadefo mutu kwan ekwa mmea chichiri ne bencheye ekodi dwa no wonom entimi tu kwan enkwa chichiri biu eno achi nso omusikasem ebetimi akonkanen ya maame ekire ma edwa kase a empenifo asie ebetumi aboa pa emama mu didwa kase ne nkuma mu nyina no omanya baabi atumi atena edidwa wo ho atuma ha wonom a omusikasem ebetumi asore gane naso ebranen oniminyamfo asamoa ekire ma ordinance PS ye pa edema chief executive officer edema project no Mr Patrick eye owusududu abonama ne se eye Pacos wa ya de papa efise dwuma de we ne botom sika na odidi ani mu adi dwuma so kese etesa ede ma ade hwemo ayatwema kwa homa mensenem ewa santemantemu ode ade sra de ato adwadifo nanim se ade ba ko a eha o maga na adwadifo titiri pa ya honidie okodwam kodi dwa wi a odwonso na wahwi agu ho chese efi oya wompra o kirema sedwa no echa mo ankasa modea timmo moden sei edwana mo saka ne munini ne nche na dachi bia mo ankasa na mbenya so emfaso ewo mensenim me de aseda piesie emma yewra Patrick Owusu wo adefefa onam so ayede ama asoman se yenyane so enipa meseme ensakura wo amensi mu a megidi ye se amensi betumpon kese afa ne ntomapa efra saa kwanya so ade adesrede ma amensi mu se won a omo wo pepa no omo wo saa kwanya betimi ayede ye nua be me yayi mesra wo mo se omo nso so emoa so omo wo saa ni so ade hunu na ma omo nka nhye ma omo nka se aban ensa entumi enso ye nyina ye so oye na afemu di obetime die nanso mini market sei no se yenkuro shops wa ha mesra wo mo wo se wo mutumi maintain ha ma aha ehote neatness account bebre obo ha wo redwa yi mu kura no hwese die mu aya o se de o ma ye dwa yi de mi nwura ha emeto ha de de mom so obi wura ha no hu so se se de dwa yi mu sitie de okọ akoto ha de ntime de adesra de to wo manim eni a wuti ono ene ya ban ena musini mechire district chief executive edematwema kwa homa mense no ewa sentimental ne dindo ni minyamfo Grace Agyemai asamoa na eno achi ena Mr Patrick Owusu ono eye chief executive officer edema apaso eye community market no echire mu sei eni so ade hunu a enam so ma wode sa edwa kese we dia ma de hye ni nyina ne sei opese woboa na mpotem honom edwade atumi konkan na emebundu do na omunya adwuma ye no eso betumi atena mebunu pii na etimi enya adwuma ye senior man ede adesere ede ato
mense ne nyina ene dwadifo na nim se osra mo ada wonya baabi tena apata na se a ma wanenye bo modern sa hunidie hu nsensem enkasa we dia nyame dia aban dia obi botom sikanti se ye mfa me ho eno mo man siesie ne kama me ho no ma hunidie ne nkonka se betumi ampoa na nipa pi badwane mu a daache betumi atwedom aba na apaso community market no nyama konkan e dia mamu utaye titiriwo no ene se yemrantie ene yemabaawa ene yebusua kweri nyina obi abenya adwumaye de me hu se wo curating market at se we say stores and shops nkwa e ahodo ma Kwadwo so 70 ntine emfa nse se dodo na mpo we fa nipa baako we fa nipa mienu a ebe wie ne se nipa be wo hade awrade adom monya baabi eye adwuma o monsa bekoma utaye ne titiriwo no de mesre wo mo ne se enipa na ye fi nipa so na timi siesie nti se ye nyina no ye gi atum no ma hu se de on befa edwan na sitie na se owo se o maintain ni sa wontumi fa bi nkan wa maintain ni sa enye obi na betufo because efi ku nipa jere mesro mu nyina se de on beto ade ne neatness no mo fa bi kura nka ho na fi ni ade nyina mo nyim from akọ obi wura dwam a aduane asem a wo hu se ampa bibia da na kwam aha ene obi wura dwane mo be hu ni se yes no kura ni mu nie ene abonsematiko bibia dem ekiredin eni a wuti no ana woye chief executive officer edema apaso community market ne din ede Mr Patrick Owusu ena wote ne nkan na kwakra mu no ana oniminyamfo ono ye assembly member edema ade chamo asago apaso electoral area oniminyamfo Nelson Boachi Yadom ede adesere ede ato ade hye nanim se omosere omada omuni dwane ni papa edwam ho no monte sebe ya dachi bia no afoforo mo wo mmea hodo behu ade pa de hye mo wo apaso monsa aka sebe ye dwa no ebetumi akonka ne dwa ne tumpon a emebu na hodo mo nya dwuma ye mpotem ho so benya dwuma ye ema de hye mo wo apaso mu de atumi atashi Ghana ne wiase nyina na Ghana fo nyina hu say yes ye wo kro bi wo asante mantem ye de apaso na ho so adwadie nso ya de a ekonka ne yipa medi se abeboa ye bebre wo hwe ye mpesua enan ya emu bi ani ho e wo market ati dwumadi we ba ye no ama mani agi bebre ebi se ade bi wo anka be na nche akokoro mu se kwakoto ba se wo ba ha no ma ubenya sa ade ni bi ato ye wo phone shop to ha ye wo pharmacy wa ha se shops bi enema bebre wo ha no a anka nkan ne be fu cars ye kokoro akoto bi dan so nam se we market yi ba ha nchi ama se wo pe bibia to a wo ha ho engodi di traffic so kokoro ne mu ba apaso community market ya ubenya bi ato nti me semi mindful no se omo nso emra omo medi dwa wa ha ne edwane mpaja ana omo ton ade wa ha nso omo hwe se omo be maintain market no se de standard aye pe market no ye nya no omo be maintain ama bibia be dana kwan mu so omo so market no mu ya ana obi firi abonten ba beto ade na ni baje no watwe ba ofro de ba na mum so bi beto ade na oba na ha nye ha ye basa na bia omo num kasa kora be ko adwadifo no nya menyi ni ye se amanfo be bra so omo ba bedi dwa wa ha se de ade se de na medi to omo nim se omo ye mo market no ban ni ye mpaja standard na ewo hono eni a wuti ye ono eneye assembly member small honorable edema de hye wodem wo asago apaso electoral area ne den de oniminyamfo Nelson Boachi Yadom na mani boyi ya mani boni Samuel Ofoli Boaten ene de firi asante mantemu ebesom ye nyina weso na yankenka madwenkyere ni bi evansomo ewo Facebook no eso na yakọ Facebook no so abetem ye pa me wafasi sweet Elizabeth Diabano was good evening my precious crew in fact mo badwumadin ye pa fantastic job odo ye papa o here live edi free Lebanon zone 4 odo ene mpaibo emojis ene ode atoa amane ye ofia ha na sanso na me wafasi Richard ahwe Diabano was good evening goes to you Nhyiraba Kwadwo Sammy B ena afei Adjoa Agyei Sikapa Kwadwo ene Adjoa kasebo ni mu ode bantwere na otafirija Ochirema kasebo na nam DJ Ghana man fide ni so na ye gbochire station DLFM next wa biem ku ha hona Ghana de hie etie kasebo edifro ochirema omeyemo ne adwumaden kasebo ne yo napo bam ede adea ekasen ene ode atato de amayen na me wo fase copy asamoa de aba wa seresa wo se Ghana sweet hey na petty kaswa petty traders na homo se Ghana man pani mra mechechire ni nsim no madwapa eno na me wo fa seresra wasra no na hasin de aba na wase good evening Uncle Sammy B eni Sikapa mo da wa yase na adwumade ayebo esom o my Ghana na opeda Samoa de aba na wase we taxi driver all the way from Tema New Town o kire mo my Adjo wo fa Sammy B eni Adjoa Agyei Sikapa otie kasebo na live I want taxi ni mu na oni passengers na team a make se kasebo na mo digi o mani ye papa na o se nche akese nkoma Dennis
abrakwa dodo ade friend se kamoko na fe piano na sister comfort dodo abona mane se anadwe de in fact anadwe dampa ade pasha ade pem that do manwom no na fe eyetama new town fo nyina DLFM Paul mu amantema osene edikanfo we yam wo fase obed asamwa na de bai bebe yadure no ye ko agropama bebe yaduro no dwumadi a yadure so no ye friend ne san DL Power Sports on DLFM 106.9 DL Power Sports emuade ejawo dead na sense ya tese ya wafa ogusu to tontana sa wafa ene what me bi me wafa se Bismarck man bize watena se onya kopama so nsema beso ani mle wakase ebo no so ebra ne de akuri kwankwampa na so ne de mo ye de obeti afiri ho no me nkwa ne chema na kwaba na mfa agudie mu nsema so ye e wakase ebo no so enim se yankopon ya adom e chena da Ghana Blasters ye ne Otrama ne besi akan sa so na ne yankopon ya adom adwa da ban so ye ne eye Germany man de ban yantam mu a enya se mukuma kura Bismarck ne pom design yo adom fa me hu say in fact boga ye mre ne sen o say ne sen o se braba o dabi sa yes me hu say why homodwa bi sa empanifo se etente ya enyai echeswa yes enti for God and country serving God and country Juma yes omre dabi Ed no sure ye jina musa na me wafa se for no mo TikTok so no ma ba pa o ma ba dwane live on TikTok na me chia mo nyina ye wehye wo mo o ma ya de in fact o ma dwane ya numre mo hwe live on TikTok na Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ni ya me nhyira mo nyina na Bismarck ya me adom e tena match na ebenya ba so oh yes at what time 5 PM yes 5 PM na metesi yesi mba running live commentary ebeba so yes ebeba so sa ebeba so den no be bibi say won DL Power Sports live commentary jo emu ade aye clear crystal clear echine mu be ye clear pa clear pa crystal clear yes enti say obi tie ya ne kasa video yi free DLF ma waja no ho yes ndie if you say taxi drivers ne truck phone onzo amuna amunya time hwe TV don't tune off uti we free ha waja ho and minute by minute I'm telling you dey to dwa agopama no so no pani akura to forma ana ye twa mfoni dey atire passport yes kwa me afum ene na mrante no yes em wahu dey ekoso china dey say world cup na yesi yakwaji aba na akosi say world cup no amentisi obi aka se Ghana akwaji aba sa o me dem atibi pa mo se kwa dey ye ko na se nyum no mo se ye dey ba sa ebre ko o da mi nya na wuwi a ye bedi ho nkomo wate mo nkwaje mra ehia ye mantumi anye ama mo nsi kurom a right tabusu anyume me mo adwo mo akwa ba kwan so nkoso kramra deal 106.9 mega so emra so agudie mu nsem ya de besomo dwumadi kase esuwe no eya nwume no nsi asujwa wate nyina o Nhyiraba Kwadwo Sammy bi sanso na baba so no ababa every time bia me no nkomo we no eya Adjoa Agyei Sikapa no ho of brutal na masa anwume yi wo mo so asinkonya ade a kan se nwume no nsi akase na mo de somo na on sanso to dwumadi enso ya try say dia medikan enso di nkomo se mpa to ade a kan se we no Lumba nsupa na timi kwamo a abri bia no mo timi fa dwumadi no ka anwume mi sa wadidi na wudidi we company so ban ana wono manase mpo dwumadi we kra ana wudi anwei medi Lumba nsupa nso ho adanse a chose nei bibi bia wo ye bia baba manen na wa ma onsanso so Lumba nsupa ne bisubi na se wode asoma ho mpo yemfiwamfiwam no anu bia na obi bia nso bobo antanwei wo bebo made no ma onsanso akade a kanse Lumba nsupa ne bi na se bibi bia konkamra so agudie mu nsem ya de ba transit dia medical di nkoma chose pania ye fense Michael sa woni na timi kuchire nsam no egu nkrata so Bismarck Kwadwo Sammy bise menso
so me be sani no de ko empo kran de ba opania ye friend say Kwame Afum Sanswa ana Jesse Michael Awuno disika brante Kenneth Tata afei the fanti Englishman of Boroma na medi no komo enuanu nyina tachire agudie mu nsem ya de ba join show no live on Facebook capital D capital L 106.9 images audio videos audio no one say so dia na ewe no me patwa brante friend say champion Kofitela one ade say dwumadie no enso asumo dwumadie enso na bibi bia enso atimi akwanka hyase a ye hyase fifie na mpacho we no eye Ghana Premier League week 25 na otwawie ya ye yini nyina so fie nyankopon adebo china ana ye hyase na nim club ye friend say mediama we betrefie otakwa na Bossos Park wo na mpacho atunensa enso fra 11 wonders na Sunday na se we no eye Saturday Vision FC etrefie ni Agyei Kraku ade kan se we no sports complex no atunensa enso ade fra Baseka Holy Stars na mpacho Sunday e wana games audo pina toja Accra folk betrefie our Accra Sports Stadium no ni Swedua Blacks abo Sanso na Nations no etrefie Dr. Kwame Chase Sports Complex me patrono no so ene club e friend se Brekum Chelsea abo na patro Karila betrefie ewa Lumba Sports Stadium na one club e friend se Brekum Chelsea ana fe Kwampono Ho United no etrefie ni Agyei Kraku Sports Complex na ni Dreams FC abo afe FC Samatex 1996 no etrefie Central Sports Arena na ni Bechem we no eye Bechem United so abo eno so enkuma akefie oba yedi nyina so sumo dwumadie na duana enso trefie na Najima Badu Park no ne krobia metema kuma sia sante kotoko kuma pima baba Mr. Hikmet team no na so dia windam so afe young apostles so trefie ewo Wenchi Sports Complex no ne club e friends House of Flowers abo enti weini na otwawie empacho we no eya de ganse Ghana Premier League week 25 ye kwaye fie ade nkomo no dodo na so sumo dwumadie ye fie yemfie ni nsu kopiem ewa de ganse Access Bank Division 1 na otwawie ya eno ya March week 24 games audo pina toja ukopiem enso ewo zone 1 air me patron common senate here Saturday games audo pina betoja Northern City betrefie ewa Lumba Sports Stadium no ni Yape FC abo na Red Tamale United so no etrefie wa de kanse we no Lumba Sports Stadium no ni Tamale City abo enti patron Northern City gamer wamne Yape babo no enu toja 10 am anapa na Sunday matches audo pina enso toja we no Access Bank Division 1 zone 1A and come on amedini nyina so somo ewo dwumadie so patro Boga Stars no ebetrefie wade akanse we no me patro Cat ESO Kraku Technical na sempo no Technical Center Park enso ani TF Exponential bo afe wapo so trefie ewo Malik Jaber Park no ne club France Sankara National Sabo enti commando do na ana yade sum we no eyade akanse Access Bank Division 1 ti Kofitela webo na fe images audio piapia na yade command patro enfi yade akanse we no zone 1 ne kopiem enso ewo zone 1B dia en common say na tie when Access Bank Division 1 en komo ana yedi patro VC was chefie enso ade kan say Wenchi Sports Stadium no ni Tabibi United abo na Doma Unity nso no etrefio Adesiman Park na patro ni we no ade kan say KAC Academy enso dia windam so Techima Liberty Youth enso betrefie ewo ade kan say we no wahina me ya park no ni Mighty Royals abo me patro Sunday big game ba ku betoja Lagos Cities betrefie ewo ahina me ya park no ni Brekuma Snaba no so eyen koma efrade kanse we no Access Bank Division 1 zone 1B no enso by di nyina so somo ewo dwumadie suen free zone 1B yen kopiem enso ade kanse zone 2 dia me patron common say ana no nkura enso tie me patron Saturday big game ni toja ebusua drops etrefie no ni new edubiase abo na Sunday matches audo pina toja enso eho no komo ana minu di dwumadie so Rose Park FC trefie no ni UCC Youngsters abo afa Sky FC enso any club e friends Vision Stars bebo in support Fidelity so no any Ebony FC bebo and afa Soccer Intellectuals no any second 11 wise na fa club e friends FC Ashanti Godo 4 enso betrefie no any club ye friends Elmina Sakabo afa Kim Faisa enso any Police National bebo and afa Park Academy enso any Serie All Stars so no e de be windam se no enso en koma efi ade kan se we no Access Bank Division 1 zone 2 no e ba de nyina so somo e wo dwumadi en free zone 2 afei kopiem e wa de kan se zone 3 ni mu dia me patro na watwe games eno su betwa gusai ana unkomati ade kan se we no me patro club ye friends highlife FC enso trefie no ne club ye friends we no e ya Atram Division game ni baso 10 am afei Great Ambitions no e trefie no ne club ye friends Wafa Sporting Club bo afei Sunday me patro games audo pina toja na God betrefie no ne positive abo afei Intala
highlights no ebetrefie no ne sempefi ana fe club your friends say Golden Warriors no any FC Nani na bebo na Great Olympics oli gbogbo oli Masi oli Rosalinda oli DLFM enso trefie no ne club friends Accra Lions enso they Windams na home stars no trefie ni True Democracy enso bona Okwa United no any club friends say Golden Kikenti na otwe ya ukopie mo ade kan say Access Bank Division 1 me patcho zone 3 ne dia ehun common ya de asomo ewo dwumadi enso yemfi mema na so ya na fe yenkopie menso ade kan say ma no we no eye Malta Guinness Women's Premier League ade kan say we no me patcho yen hyasia enso emfa free Southern Zone na watwe game say tojwa eno eye match week 17 me patcho Southern Zone no en common say na tie game Saudi Pina tojwa nyankopon ya duma Saturday ok ladies aso folk ma no ene summer test ladies bo afa lady strikers no ene Epiphany Warriors bo na Jonina ladies enso ene army ladies bo ana afa Hazakas ladies no ene police ladies bo na Hakla we no eye Halifax Queens enso betrefie no ne soccer intellectuals enso abo intimino kasa no ukopiem ewade e kan se Malta Guinness Women's Premier League me patcho Southern Zone ehun common ya de asomo yemfi Southern Zone yenkopiem enso ade e kan se Northern Zone ehun so komo say ana te odwumadi enso ampem da kwa ladies betrefie enso any Dreams ladies abo afa Kumasi Sports Academy enso any Fosu Royal we no eye Fosu Royal ladies na Northern ladies no enso any club ye friends FC Savannah bo Northern City ladies enso any super we no ya kan se Tamale super ladies and afa Ashtown ladies no any Prisons ladies enso no eye nkoma me patcho me no ka say over the weekend mark week 17 and so tojo our Malta Guinness Women's Premier League no yade nkoma do na enso asumo dwumadi enso na won tie ko any diaba yemfi games nim na fa yemfa nkoma kakra no enso so na fa yenso so na yenko ya nim dia me patcho ni ma brantia ye friends say Raymond Oko Gripman wonu si akan enso de ma club friends say Nation FC we ba kai say last weekend womni Kumasi Asante Kotoko ne boy at the time ametema krobia Kumasi Asante Kotoko ye bo mumrane Ephraim say kutu say ba Mr. Itma team no ana medium nkoma mo trafie enso baba ya go pramaso womuti Nation say bo me kamiansa me patcho mantimi ate obekai say incident ba ko so etoja at the time Brantia friends say Roman Oko Gripman wonu so twa Brantia friends Albertamu atofom afei no tiatia ne so no empanifo kwa setra wasasem ne so womu se ne ya Brantia no wonu so abuabɔ ne ti wo ade kan se we no me patcho Weben March 27 enti nyankopon admo dɔchna Brantia ne so obeyin wan anya sa dia kyese yebetimi a charge na no enso enkoma mete yede nyina so sumo dwumadi enso na won tie kompo krande aba na wote sie nyina ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy be enso edi nkoma ewo dwumadi enso ade ma se nyankopon ya admo dɔchna big game ni so tojwa ewo man na ye friends Austria Vienna na we no the senior soccer team the Blasters of Ghana and your man friends Austria nebo nani mo pani your friends Mr. Nhyiraba Santi Chum wono kasama fu ade ma Ghana Football Association wedi komo and yebusan say ye hu say debutant new player so a join camp bebo born bi ansoma Black Stars na and woman keka enso e training ground no say an commentator yentie Mr. Nhyiraba Santi Chum. Whatever approach you go into the game with, I'm sure the approach for Austria will obviously be different from the approach for Germany. Luckily for us, we've got some players who were born in Germany. Paifa, very positive. The spirit is very high. The environment is welcoming. The new players are not overawed at all. They are not even showing signs of apprehension and being confused because they are here for the first time. They look very comfortable. They look very calm. Yenti ano aya Mr. Nhyiraba Santi Chum kasama for the Ghana Football Association anai wade san command sume as players anai wam so anya mo first call upon mo bedi juma and so dem the senior soccer team the Blasters of Ghana no wam looking confident and I can some ya calm yes bibi bia dem eno ya nkoma pania your friend say Mr. Nhyiraba Santi Chum so no adi jadi nya so so e wo juma de so no din koma akra and so fa nyankopon admo da china big gamer and so toja e wo Austria man in Vienna yenti The opponent determines whatever approach you go into the game with. I'm sure the approach for Austria will obviously be different from the approach for Germany.
luckily for us, we've got some players who were born in Germany. Pfeiffer, born in Germany. Derek Cohn, Germany. Now Ransford Hottensdorfer, Germany. There is an equal opportunity for all these players. Let's not forget that a player like Prince Edukwabena, who impressed during the Caribbean Cup against Germany and South Korea, is here because he impressed. He was very lively. Hello, I am Como Pania friends, Henry Asante Chuma de Sumi, ahead of Nyankupa Admoda, game and Toja, our Austria, Emma and Commano, Dodwana, so Emma. On this note, Yaba Dan by bar, flight number DR1069, Adia Conco from Crusoe. Hello, my name is Emilia Probe. You listening to DL Power Sport. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super break. Yagusua Sinkonya so kan ketesi Lumba super nyume madin komo enso atwa sa upen super papa enso asuma ogwo na se bibi bia kwankankia me patro eno ani Lumba super eti anyume ubomaden no mama wonsan so atimi aka Lumba super ni bi o madama yesi Nkonya so agudie musam yagusua de so metianu mrei wo join show no live on Facebook a capital D capital 106.9 images out of videos out no one say so we no champion Kofi Taylor ana this house no enso e ma odwumadi enso na ehas ye unima brantia ye friend say Marcus Llorente one esi aka ni ma Atletico Madrid akwadi komo waso no say Atletico Madrid club one obono ogidi sempacho ode osomni nyina enso e beba wie ntianai wanya ready cra sempo no one so betinya abu ni ketem enso free club ye friend say Atletico Madrid no nkoma brantia friend say Marcus Llorente enso akwadi yade dodo na so somo e wo dwumadi enso na mpacho kopiem enso English Premier League na so ya unim say the month of March Meno Kasiano, manager of the month, no nominees no etimia babontina openia. Your friend said Mikel Arteta, head coach, as well the Arsenal the Gunners. Unima penia friends at the how. One way head coach and so no at the club friends at Newcastle United, Anna Fe Hasler, and so equity clubber. Your friends at Brighton and Overbeard. Nampacho penia friends at Libris, no equity clubber. Your friends at Sunderland, Anna Fempono, what penia friends at David Moyes, no head coach at the Everton club, no and team Panifua and Numway. And I say, yet in your short telestomo, the month of March, me patron, money of the month, no, Yanuso and Como, Yadi do not so small, so now open your friends at Ule Honep, one answer I idea comes a president, and said my clubber, your friends at Bayman in Wadin Como, was your name a Brantia, your friends at Michael Olisa, and they at Camille said Liverpool 42, Sampo Amumanita Brantano, me patron the contract in San Samno, was one who guess is Sudia, so no Wakadana Sampono, a Brantia Midino Como, Michael Listen, on for sale. As I said, yes, season as no Liverpool spending over 500 million euros. Ninjinamuno Omobre and Yenay, and no Patrano, what to me Abaton, a cocoa be their brantia, your friends at Michael Olise, and so they might Liverpool Nafe, one of sweating me out and no misfortune, and also come a few about Yadin also sword ready and so, Nanima Brantia friends at Felam Mente, what did you man say the man of team no, when him said Nanshantema Brantaway, not what Prana, yet to me a sportia Brantaway, so no so at me a training, and so our Madrid Campanti, and our Brantia made no come on, Felam Mente says, hey, well, 10 years was that take boy Timino Casano. A good news as the man clubber. Your friends say Rio Madano and she and come on Kefioba. Yadin now so small ready so Nampacho Luis Suarez a player and so the man Inter Miami were quoting come on. Was it a name Premino Casai player Panas and Body I can't say no me patro striker and a wajidi set one in Bonipo wajidi set war form and I send Pono why you good pano a brantia friends William Navarez a brantia Odijuma and so the man club friends Atletico Madrid.
Madrid esan say was masa wo ball and share the man club beat is Atletico Madrid club chese omo no defensive omo boy game bia omo mindset nyina say yen defend empo yem opponent timi say ni nyina no we ya striker na wutimi share 30 goals edema Atletico Madrid dia masa na say ne mo no eno so kwanka no enso enkomo pani afense we no me pacho Luis Suarez no akwadi ade nkomo dodo na enso asumo dwumadi enso na won de kopokran ba na medicate nkomo enra enso dwumadi enso ema say wunim say nyankopon ya aduma 2027 AFCON eto dwaro eno ya twin say pamoja na pamoja medikan enso acheche mama say ade no eye Swahili kasa me pacho wo de o kira say eye ade kan say we no eye togetherness en kabomu enti wo be kai say medikan enso di nkomo say pacho maya ye friend say Uganda Kenya ana fe kwampono o man na ye friend say Tanzania enso ana come ntuma bom awo say ade kan say AFCON 2027 na anwume reporter megada ene say o man na friend say Uganda me pacho stadium bakwa enti ankoma yesi o sempo mbetimi awo say AFCON no enso eno ye friend say Hoima Stadium ana say Homa City Stadium say CAF inspection team no ekwa yom say masa stadium no endu ade kan say standard esan say kamia say babia wo mo de bench no on say players no musi aka wo mo ntimi o mo so timi ti bench no ana say on betina bench no won betina say o mo bosi babia be si fans anim me pacho ade kan say official dressing room nyina no enso emiti standard babia players ne be say mo say babia referees outdoor enso be say mo ni nyina emiti standard enti reporter mete and say CAF inspection team no enso etimi aka che o minor friend say Uganda say na say on betimi abomod na say on betimi ade kan say we no me patro renovation enso etimi akoma o say stadium omo so ajetum say nay wam de be o say ade kan say AFCON 2027 ene enkoma mete medini nyina so sumo dwade enso na enkoma de enka dodo na wane mom emre ne ko empanifo say dodo akonya oba akofo ntina so sanso a ana anoma we o chesro wajebo enti agudie mu nsem eboabo anu nyina no yemfansi nyankopon ya adoma da ochina eye boja ye trans wani da so mo bia dwumadi ani so a de ka mu bia ye de ba besoma se da piesie enko ema Mr. Kwamia Fum Jesse Michael uno di sika brante Kenneth Tata oboro ma no nyina atamachi ana fe Michael se ana eye producer on duty a wono so timi kuchire nsem ni nyina gu nkrata so besima kadusia man bise me besani mu enso ede ma no fa me so no Mama fenchie mu aden ema Sam J Bakery Mama Julie ene ni kunu a ya chia ne pa Mr. Sam ayene afo anwumre mama chia na fe macha dada rich so a fantastic man pa anti ya chia dada ana Bema yaw enso Madina zongonim Baptist Church Baptist School na chia hona Bema yaw ewa say odini juma na fe macha sister Rita okay tema committee 2 ano so monitor show nti ofa what's the din here then Sister Henrietta de dodo na so atwa ne tia o tetie ye pa yes ono okwa adwuma kra otie on cam okay that's fine upon no obafia otie on cam oh wow nti Sister Hetty there one fantastic ardent listener just any kwan see esi ne form kra okay nti nyume ya nchia no ye de na se pa no onko so antie yes because o wande pa ma no papa eni pansu de bebre say dem kan na wote ye bebre o wande pa de ma yes bebre dodo na wa dodo na eni pande eti ofa se bibia ni o bibia ni o fa se na de won kra bia ba na tabo ni ti no ye de be hye yankopon ya adom ekina ekina so amfa be ne next week na ya hwene aye ho obi di bi beja yon obi de nkra bi ba ye na tam na me yes kamiri ya afia madi enso ewo Madina Estate oyiwa afia madi de bia ni radio ni da ayo ana akopie mo dodo anso me nyam tie say white partition oh sir last hour white partition obi upon white partition kompon sir oh yes adentra ono last hour yes obi upon no one pon ono timi gina ma 2 am nyina no da so sir white partition ono so de bia outie DLFM enti yanchia o nyina yes adofo a omo ne ahwibom Adjoa ubechia na ohwemanim enche ne obi na de won kra ba na tamo ni nti na mama ye din nya sanka ye de ma tamo ko sir ka wado de nkra ba
kwa mu nsɛm na yara na say o say a video of the day na mbamba wonim pefe sɛ wo mpɛmɛ na me ba wo fie be si wo nneɔma na me ye nnuane sɛ fridge na wone me da na so nu sɛ wo ndɔme ti mu bi ade na mutumi hi ade ma de ye nipa yasa eti wo nnuaba no bi didi na ka be ye wo de ewiase ye wo yo yo bi ade na wadwen o de na mutumi ye ma ade ma ne ye me yasa bɔne bɛ na me ye me wo fa se hu akodim na Kofi on say me the video bi to so amaye no Bismarck nkra hwehwe no ye nkra to obi de brɛ me say aya me mfa ma me wo fa se Bismarck kamera ya fi birthday bi wa ha na before say me won kra na ba ya na wa kai before say me kra birthday no kra bi wa ta ma na so nti no body tew na so rekɔ na nkra na ba no we ya fi boy alinko ana say yemfa kwanya usua we hye Telma Telma Eco School e Fosu College of Education level 200 enti Telma ene eye wawoda boy alinko say yen we hyew our class painters enti Telma fantastic happy birthday pa enkoma nyankopon nti nanim che okofi Fatama to so e oni na da so ye de na baby no manim de manim ye den at this stage de enfu manim nya yes on say Ghana month ana tell here say oba adwuma am say na nya me no na tie ya Ben started the Havana was Ghana Black Stars all the way. Na Kobia some the boss baby girls mu roko. And on they said the account. And then so the man baby girl bia. Baby girl ba ku pe hati. Ama Kobia pe wa asem pa. Eti obi e birthday na di. I was say. Onem sika ma yenye mommy the birthday bia ba yenye wi na video of the day ko fin fanto. Ti mama nya me birthday. Ese wa ye na me boa. Oh na me manwie mamu da mama. To aso ye ntem. Enti Telma. Ene e wa woda. Oboy alinko na si yamfa kwanya we so. Tiwe me. Ai, mafia game mu. Awe twa wa. Kasa na yenko. Awe twa wa. Moni be na manipa. Enti oboy alinko si me fa kwanya si na me show Telma happy birthday. Nyankopon tin anim kire na onye okese on this special day of yours no Nyankopon onye okese. Bible says aka mu bi nyansa wo musa asafo ade wono ana de makwa. Enti Telma usuku a ukwe Nyankopon won tin anim kire wo ma onim de ani enhunumu ne ntiase e wo dwumadi bia happy birthday enkoma ofa mami fancy e mate enti twan me ba na enkrato we de emu odu ifrifri kese mu na aba na ene eya woda soronko pa eko ediama dapoma ahonfedua dapoma today happens to be your birthday na we efri ema nyina mu tiedi ni ye ema nyina mu odeyofo ema nyina mu akokro hima ye ma me nyina de nyina presra fusu adodo abono ma ne say otobroni ena o se wenne e your birthday enti dapoma Nyankopon hira opi na onye okese hukwa mpa bia wabono twede mpo Nyankopon ontie wasupam bibie si wani su abrabo mu no twede mpo Nyankopon prapra kire ma yedie ne kwatenten ena yesre ediamo happy birthday enfan koma dapoma nyame hira opi na onye okese wei efri Mrs. Presra Fosu adodoa sanama ne se odo mu bruni eno se yemfa woda sunku we yemfa ema na yeso no the international DJ Afiba odibinam no kirema happiest birthday to our queen mother Nhyiraba Kwadwo. We are all praised and grateful for your loving care. May your day be filled with love and your year ahead with joy. I really love you. Nanabia we efri pat and was say yamfa woda so nko mu odem pam emfa ma Queen mother nanahima Nhyiraba Kwadwo omodo pa nyame ntene ne mu fa nkire onye okese oba hima na wudie no Nyankopon ma honim de ne nyansa na fa so mo man na daachi bia no woni hompo a yebenya etitiru ebefiri wase na omoso abehwe umpotem na bibia konkan dia ma o man Ghana enti mama yamente de mfa nkire nko so anya okese o ma onyansa ne mudi a wo de beya adwumaden asom o man Ghana de she happy birthday once again Queen mother Nhyiraba Kwadwo nyame hira opinu a woda no onye ne soronko we every part na o se yemfa wode mfa mo DJ Afiba eni pia so e de besom yen ewo ifie hanom na
Kasebon ye de si na video of the day ko FIFA Bismarck nkranto so na ye nko ye tam aso apa ho na Bismarck madam fo bi di nkra ba nya Bismarck nkra na mom nkra ne de enwa fasefo no bi ho akodim and brotherhood in fact we've won once again we've won sebe ba ko gina ma mema nyina ade no ya juma edi wa na di ahyehyɛ kofi me nua ba bi ho akodim yentie unim pefe se wo mpembe na me ba wo fie be si wo nyoma na me ye nnuane se fridge na wona me da na so nu se wondo me ti mu bi ade na mutumi hi ade ma de hi nipa yasa eti wo nua ba no bi didi na ke be ye wo de ewiase ye wo yo obi ade na wadwen de na mutumi ye ma de ma ne ye me yasa boni be na me ye Govi emu oye o enti enua ba na nkwama na no ani uba Facebook no so na project ye no aguradi no ohu emu oya enti abesere mo hwema na motutuo me wo faase mateso onyawade obewa na betu no fo senke obeya a onto no boase sika manim na me no na ekasa yi se maso da yesam se Kofitela nso matese yesusu onyawade abeware mo ani na ho na se ohun nkrato na ba ye no sika hu ye na aje me judi o omenim de obetumi aye but mesere to boase se oso be wade a to boase boko bi kwa no wa se tiwa ni so a won se wo firi fie ba adwuma ba de se de wo firi ha nante akọ kentampo me dopo ba ka kwem mi kan news na edu ba bi ase tiefo mo nya botani yesu kakra tiefo ye bo Bismarck baba boni amadi ne hu sunsuanso na e ba ntem hwe ni yi sa de na mo ye mo mani na ho se oba na wo mpena ntine ma katem muntemi ye tama so muntemi se uhu oba ye bi ne woni gine ho a se mpona keke na peso ne twa ka chensa ba ye mani je ho mpese me no nante e no twe mpona na mum se mabra bo no so enam betumi awade a odo de edi no do so enkwahye ne bo so obewa no ebinom de aye gay ma anya de oba beto ne ama ebesi ne ama beda ho o san prapra kire enu aduane de chef fridge mu na ne nyina chi o ma ne bra ayekwa ohu odane to so anya de marriage material nice lady ohu ma anya de me hwehwe na chi akwan ma wan o say o we de me saka na nka beboa because me want TikTok handles ne ade sao na Adjoa hwene mame hwene mame pa na na wa kado so be wale say wow ebi ani Dabi sa mantini ye wo se den ti uzu ko twa fama na Dabi me o wa fam nimpo mu amme me nyasa e de amaye nyina ne se me cancel no baby mo say what an cancel o sa cancel adwuma me ndada bet ovanim say we mu say na I say no afi wa obekọ bianso no be bo tew e kire din ono so say no obetwi wadi me kam kire o I'm so pen the third time because I'm sa toneda sani papa ku ya toneda be 2-3 years ago but matese yesi unya wade abewale me worry enche me nyame ni wanim na omo ho ban fa nkodu asumdwem me de ade amesra ma ya mpai bope se on fa nkodu asumdwem mo si mu group ne friend say premium boss lady boss lady premium yeah memu premium na mo san ye boss lady of course mo ko ma na bi asupan there be yen so omo ma baby boy sisu enche premium for ne de me hu ma so da ya hu se mu ko ma ne ba ko premium for ne wa premium from there men ko Madese omuko ne baba kwanya broken heart enche ebeda no wadi Adjoa na president anana ebi o no beka your president ne so de we homina sir ono obeye otwetwerefo pani obeye am secretary yeah na PR de moa onya broken heart onya obi nkasa makuro no Ghana fo akase bone ye de se musemfo ye Mace mebel atwene se mo edema ye champion te de ekopie mo ewo Facebook and YouTube one mi nua bema makarisa na bo adwuma ne nyina edema yen DJ Zigibi chinchim kasa free info madusuma ne mrei se technical producer kan fo yemi no edi ameje so ya wofa o se ade o the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hotedin ene bantwe bona na otafrija mene mo wofa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye ko na ye kwei the international DJ afiba enwom na wa bani fada wa hye ne sa power no ehwanya sina fidie machine gun no oba beso free samle kopim no ndu eno achi DJ Zigibi ebe take vaton no agye anopa ena obeso so imamu nyina moniti ade na Adjoa Agyei Sikapa sei ya Jackson ene family nwumi de na koma so de man dofu bi na minim se de tie no broken heart is looming na se de tie bia no ye betene nka yakra